So kila ngiuga ni atiriri ni githurano ni kirathirire na nikio ndauga o uria ngugite that this time round let us work on how kibakiri tondu ndaigua deputy president akiuga ucio niwe mundu uria meroreretie na niwe role model wao. Kibaki ni athire kira itumurungi akimwira uboro wa Moi akiuga tungianjia gwika maundu macio tutiguteithia economy ya bururi uyu na riu ndagikeno tungianjia ku distract ni maundu makwethangania kana ngania ni undu uria ekire. I am telling you the economic situation of this country kana mibuko ya Wanjiku ugwe bana ndagikeno ndigucenjia kira twagie gwika ni atia na president uria ari ku ni augire tutingibota kuruta siasa bingo ciothe na turute wira. Of course tuiwana siasa no nginya siasa sikoropo no nitugerie kurora atiriri tukubota guteithia Wanjiku atia no twanjia political witch hunting ati turathi gwethangania kana kwethangania. I'm telling you guti bandu tukuthie so nitwagie turore uboro ucio na nginya thirikari ino ekibeo kanya irute wira na mia riu tungituika ati ni siasa bingo ciothe wira ugakiruto ri na niturakiona riu ta andu aria riu ta mweshimiwa wanyu wa kuria Murang'a na Ngamu andu marathime muno ndirona mwina free health coverage na gavana na mweshimiwa Ndindi Nyoro nake mwana wothe arathi cukuru no ngiri imwe agie kuriba just 1000 riu ona ndirakirigona ni ngukiuria nginya ma MP mothe ma central andu maraki apply bursary ya wira uriku. They should go and mathondeke such a program irateithia Wanjiku tondu gutiyo wanda na wa mugongo na gukoro ithui na bado one man one shilling one vote ndirira implemento tondu turonire na kuria uria onki arabota nginya kumagurira mattress kumagurira uniform nginya ngasibo so bau ni bo turakiuga atiriri even before the one man one shilling one vote implemento MPs othe gutigakona excuse ati mpesa tinjiganu ni meke uguo Ndindi Nyoro areka maundu maya mako apraga mbasari anga maratathi uratwara kumambe meberio musiari amenyage no ngiri imwe aratwara yashwa na nikinya rega muno makine moke ma benchmark witu kiaru na tutiokorwo twi na thina oro wothe na twakira Ndindi congratulations to roero cio kurogithiti na mbere hongera karatathi kana baitha thatu karari horo wigie mundu witwo Raila Odinga gukorwo agikuruhania President William Ruto na mathina maria makoretwo magomeire kiama kia Jubilee na ekoiga atiriri no nginya mirurungano ikorwo igigithie na mbere. Mutongoria wa opposition Raila Odinga muthenya wa ira yarakorirwo akiuga ati mundu gwetwo President William Ruto no ukoretwo ari thutha wa kugeria kuhagura utongoria wa kiama kia Jubilee. Marari hamwe na Kalonzo Musyoka na uria wakire munini wake kuria kwa na Kenya matha wangare wa Karua kuria marakorirwo magitwara mundu gwetwo Jeremiah Kioni imwe kwa imwe nginya headquarters cia kiama kia Jubilee kuria Kirereshwa Nairobi. Ndaiguira makiuga atiriri ati William Ruto arahuthira mbeca cia igoti ria muingi gukorwo akiriha andu nigetha mathie makahagure coup nitawega atia ni kuhagura tongoria wa Jubilee no Kioni ena thiku cigano na mbere ya ciro gitwithiti riu ri aketo ambe turore bwana Kiumo Jubilee ni twari oboro wama ndagikeno namya njugaga mundu athiana eri araruma kana mwaki uboya gukuria urakana ndagikeno Jubilee utongoria wa Jubilee ni wagie gukorwo serious tondu andu aria marakuma thutha mangiaga kuona nduri na mwerekero kana nduri na murigo wao ni mekwetha kuria ringi mareciria ni maramathiro na kengure bwana Kiumo tondu na ni wega twire erorei uboro wama na niguo ndirenda ku recommend ona andu aria me Jubilee that surely gukoro marona ta mekubota kwendia Raila miaka eno 5 angona niyo marabatara maboya maingi makiria ni magie methe strategy ingi tondu nie na eketuge muga repetition is the law of deep and lasting impression na kuma njiaro since I was young na ndire ugo ni ketha mbote ko victimize mundu ono gukoro kwina maundu meri ngoretwo mbunjeirio ni uboro wa
kwenda mwathani na Raila ati angetongoria ni tuona thina na ni twarie ma. That is how it is. Na toka guku TV ni wega tuge uguo kubana. You know, I am 29 years now. Uboro ucio njirito for 29 years. There is no way uboro ucio ungibota kucenjia. Na kuna maundu maugito about Raila maingirite andu before ubote kuruta maundu macio meciri-ini ma tondu ndagikena ona andu kuna andu meciragia President Uhuru na ni ndiraiguire one of the leaders a Kenya Kwanza kumaboya gugituika ati ona tianga ringi ni arogiro kana kuna maundu ta macio na ekendiga ko Wanjiku ni etikiti uboro ucio. So ni mendete Uhuru no makauga no akoro ringi ni ekirwo ati kana you see. So maundu maya maingirite andu theini muno such that andu itu magaria kugera bare yote kurete Raila Odinga they will be frustrated. So they either change of tact kana methe undu ungi niketha at least mabote nikyo ndirakwira Jubilee tebando irari. Aya sawa neto besa cia hasura ri irakiongereirwo karatathi kana basigana karatathi kana namba 8 no andu aria makoretwo magikomba hasla fund no makorwo magikomba kigena giki riu ni kindambu na mena gitumi gya gukenerera niguo ngathiti irakiuga thutha wa thirikari gukorwo ikiongerera limit ya mbeca iria mundu agirwo gukorwo agikomba na kindu gigwitwo 100% niguo gutigirira ati Kenya ni mathie na mbere na gugiteithika makiria. Ndeto ino ni irakorirwo kihithurio ni mundu gwitwo Simon Cherugui uria ni cabinet secretary wa cooperatives and MSMA tufiesa to nini no garuruku yo gukorwo kiruta wira kana urakorirwo kiruta wira kuma tariki 15 kiumia kiukira umuthi mweri cigana 17 koguo no wiki ino na niguo kiuga riu andu aria makoretwo magikomba kigina giki mena kanya gawe celebrate bora kihumo number 1 ni twagie kwelewa maundu na ni twagie gukobia bengi ugo cirutaga wira tondu ti issue ya gukombera andu mbia ni andu guteithika na mbia icio tondu andu gukombera mbia ni makoretwo magikombera mbia no undu ni atiriri mundu uyu ena capacity ya kuonjorithia mbia icio. So thirikari ni yagie gukorwo na program ya assessment ona tukithia ati ni turongerera na group ni irabe mbia ureka ati na mbia icio tutigatuike mundu arakombera mbia akaria nyama kana ageke atia acoke aribe. We want value addition. Number 2 na no enda ku recommendera thirikari ona okorwo ni augire oboro wa kazi mtaani uruto macokie wira tocio tondu wira mundu erutire mbesa eyoneire ni abota kugia ruoro wacio na kuonjorithia na gucibangira tondu twakiuga tugweterera nginya housing igakinya riu tagwito Kirinyaga we don't even know igakinya ri riu ibinda riu riothe anake acio mararutaga wira kuu megwika atia na kiu nikyo kiuria ndirageria nginya kwiyuria kuu gwito Kirinyaga tondu ndirageria kwiyuria atiriri anake aya ndatigire mucie ndinge mateithia atia ndresirio boro wa online jobs nyone ugo ndingibota kumateithia ona o mabote kuma mucie na nikyo urakora uboro wa mental health wandu kugia thina wa meciria wingibite uguo tondu mwanake arageria kurora nguma thina uyu atia akarimo. So onokoro ringi ni maugaga ati uboro uyu wa kazi mtaani ti sustainable kwi kindu gitago pain killers ni tucokie undu ucio niketha at least anakeitu mambe mateithike na nikyo ndirakena ni undu wa CBC tondu it is an education with a destination ni tura expect ati by the time muruto arauma cukuru ni egukoro abotete gwiteithia. Yes, so ngwiciria ni wa uboro ucio ni wa gioro na uboro ucio Deke na uguruga no wega nigetha mundu agithi gukomba mbeca kura kimenya ni ati arathi gwikana mbeca cio nigetha imuteithie na nigetha ndakane kore ni arimi nginya gukorwo agigiciriha. Aya tukinyikiriria torora karatathi kana namba 16 na nigetha ngoro ndamaririkania horo wigie mbeca ndina ciringi 300 kwitokera kuria kwa paybill ya 570 3131 akautire mukwarega kiugo jaza ciringi 99 na nigetha wihotanira ciringi 300 ni 570 3131 akautire mwarega kiugo jaza ndagika 15 ciukite ukorwo kihotanira ciringi 300 ageria munyaka waku gwira gutamerithite ndari atiga kuhanda na gucokerithia mbegu tigo gikega ndagika nini
ngorwo ngioka na mbeca icio. Treasury nĩ rakorirwo kiongerera mbeca iria gukorwo gikomba na mũigana wa ciringi bilioni 25 thutha wa gukorwo ikirogota mbeca nini gukira iria iragitanyite gukorwo igikirogota thĩinĩ wa budget ya 2023-2024 na uo kuria kigina-inĩ National Treasury maratagitete gukorwo makirogota mbeca cigana 690 720 no makirogota 695.2 ukuga no tuguthi na mbere na gukomba makiria. Akenjugia atiriri bwana Kerumo na no nyende ku recommend uguo some of the ateti maugaga that number one no nginya turore maundu maria marabota ku drain economy ritu mbeca. Number one, of course, corruption yego. Iyo ni turageria kurua nayo. Number two, ni kambuni ici thirikari ikoragwo eigireire. Kambuni ici turaga inyuaga mo Kenya mbeca na gutembia irarete. Na no nyende ku recommend kambuni ici ciboto go privatize. They become privatized. Niketha ona tubote ku increase our revenue. No, uboro uyu wa na ni turona nginya trend ya country tagana. It has been rendered bankrupt tondo ndikinambia. South Africa is going on the same trend. So no nginya tubote gucenjia mitaratara itu na thirikari ino nindirona ni irageria guteithiriria. No bado we need to have a quick work. Niketha at least ona tuki increase our tax base tondo ndungibota ku increase tax base guko wanji kunake ndari nambe. Sure. Yes. So maundu tamasi na tubote ku invest na kuria tungibota kundu ta agriculture. So niketha tubote kuona more revenues na nigetha mabote kugia more tax. Na bindi yo ni tukubota riu ringi ku bridge that gap. So ona kurage tuika ona turakomba nginya gukira thirikari ria yari ku. Tondu riu tukinya 720.1 B. Yeah. Tugihoka mathenya macio ni magukoma magithingo tugwakiuga nigetha tutigagithio na thirikari no yatwiriire uhoro wigie mathire de gukomba niguo na riu ningi no ukirigwo riu maundu mothe magituika turagikorire koguo ugakorwo uracokio ureko uria ugite ndugwika. I think hau ni magirwo wikara thi makiuria kai twiriire. So na nikio twagie kuga uboro wa accountability na nikio turenda a very active opposition na niturakena ni undu woguo Raila onake aragi push tondu riri ndungigituika uragi promise maundu na ndura deliver, you see. So na nikio turauga we should work as a unit, all stakeholders tuikare thi niketha tubote kuona kiboni. Thank you. Thino Magathiti Daily Nation karatathi ka mbere kararia uhoro wigie uria arugamiriri matiganite kana aria marakorirwo magikio nja thiini wa kiama kia Jubilee na gutuika ni marakorirwo makiamba ugicoka nginya tribune ikorwo ikiuga ni atia tukurora njira iriko. No gatheti no roiga atiriri ati Ruto haria atirikiririe muthamaki wa ukabere ni handu haceke ati ni kona-ini Ruto corners Uhuru na kuria tuika atiriri kuria tuika ru ni either President Uhuru aratindikiririo either atigane na mundu gwitwo Raila Odinga kaimana na ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance na korwo akiruta wira na William Ruto no okorwo ti uguo akorwo agikio nja wa kiama kurora ni atiriri ni mekuhota. Will they succeed? What next for Uhuru? Okay, number one nitwagie tumenya atiriri Uhuru ona ndeno boro na maundu maya. In fact niwe ugire ni tukathi kumwetha na turakiboya ringi maundu ni mekwagirai. You see, niketha we all work together inclusively. No riu twatuika tutigane naguo. What we should concentrate right now ni guteithia Wanjiku kwambararia economy na guko uguo kuratuika atiringi ni kurabota namnya president niwe augire he wants an active opposition. You see, na ngwiciria ndagikeno ni ukirite. So number one yo kirai ni tu rute wira kuringana tondo ukiuga ni urenda an active opposition, of course ni we bangite okay ate kwarura ni reo ringi urakiona riu ni gwakithuka ni turagwatanira. So what we should do right now ni maundu maria marauga makarutithio wira. Number 2 uko ni uboro cio wa tax uko ugu kuratuika andu matira kuribo tax. Number 3 president uria twinage, in fact
tiga niguo ndironete athiete mathiko ma Magoha. I think he's very inactive he doesn't seem interested na maundu maya. You see? So nitutige gutura tutuite uhuru. He's more international now. As a political item to propagate our political intentions. Tondu kuonekaga kaundu kothe kathuka uhuru ni ekire. You know, leaders don't give excuses, they give results. Tutigaturage tugaga ona kibakiriri okire ndaturaga atwiraga Moi. You see? Anaguco gutire muthenya no mwana ruga mako igajagite gwikona ni tondu uria Moi ekire. You see? Na ringi ona baria bururi uyu wari Kibaki akiwoya. Tondu according to the Kenya Kwanza model, their figure maugaga is Kibaki. So uko ni turakobia Kibaki no nginya tukobie nginya gwekire maundu make niketha bururi ukinye bari ukinyete. So ni tutige gutura tutuite uhuru a political item on which we are riding on maundu maga kuthie wega. No akiona na bari ringi tutaya bota kumunyitiriria ringi tugatwara mwena. So please let us focus na kiria twerire Wanjiku na maundu ma uhuru tutigane namo. Uko ni Raila ni tuthiko Raila tondu is the opposition leader. So I think that is the direction we should take. Thank you. Tukiine kireria gatheti ya The Standard iraria ndetoro wa icio tondu iraria uhoro wigie the big fight the big fight back to save Uhuru's party. Na hindi ya Jubilee iragucania gutuika ni kugia na agreement guthii thiini wa Jubilee gukoneka tari turiga okiama kiama thiini wa bururi ni kiri mwene na Jubilee twene ya Uhuru wa Kenyatta. Na gwicia nikio kuragituika aroneka ta atindikireirio nginya kona-ini hindi ria andu aria makiri guku thi marageria kwagagio tongoria wa kiama. Ni ndingiuga uko mundu ari president nani etikirie kubeana wathani atari na thina. Ona you know undu mwe twagia gukomend Uhuru ni mundu a respected democracy. Na ni wega oguo a respected democracy na utui wa Kenya. Ona andu aya me thirikari-ini they respect also his decision. Augo ni wendirenda kuthinake of which ni ndirauga in my own opinion as Mount Kenya kau ni kabaraga seke muno na kugereka ni gekurutithia wira muingi muno. No kire ndingenda kuga ni atiriri matari maroya ikinya riri ni mambe mathimone party leader wao marie nake mamwire niki turenda maybe turute wira na mundu uyu mwaga kuigua nae then you go nwanyita tondu of course kuri na tutigagituikage ati umuthi wi guku rucio wi guku nwake tondu onake ri akirona arumiriri. Yes. Thank you. Ni tuinekererie rio ritigitagirira muthamaki tugutirihira hau cia star irari horo wigie Odinga guthi kuhoera IBC no mahinda maitone mako makinama ni wega bururi witu andu ni mararora Ngai mavinda maya turi no twiroreire mwathani. Uko na Raila ni arakiboera IBC president ni arakiboera bururi kwiciria on direction nje niguo tuge horo. So thank you so much na nindirakena muno bwana Kihumo na ona inyu tandu wa media mwatuteithia kubota kurora maundu maya na njira njega. Ni tukubota nginya gutwarithia bururi una mbere na nginya gutube ithuĩ tana kianini kanya twina thayo twina ngatho nyingi muno. Thank you ni undu wa gutwitikia na gutuonjori na investing in us niketha tubote nginya tono ithuĩ tugagikorwo ku bururi uyu yake. Sure. So thank you, very grateful. Na ndigicokere nginya andu akwa kirinyaga ngatho tondu tigane ore uwe ndingiakimenyekire na ngoro ngiukago Ngai amarathime muno. Asante sana. Mageithia wacokereria na muci. Ningo mageithia. Asante. No wega muno makiria uno tukorwo tugikinyia muthia cigie njuke muhungairwo na nigetha thiini wa kahinda gatari coho tukorwo tugukana kayo karo riri tukamureka maundu maria mathite na mbere na kuhutia kuria thiini wa ground kana kuria macinani na giukani ciringi 300 kwitukira 570 kautire marega kiugo jaza 99 na nigetha twikire kana ngunegererie ciringi 300 570 arega kiugo jaza gukana 300 ndugathie kuraihu.